سپاسیا تد که مامستا آلماس و سپاسیا دنگنینه دوباره یعنی دوباره اوکی تمام. تماشاوان می هیجا و دلال ام دیسا هاتن خلق خو خلق آمد چاندو هنر به مموسته می هیجا و دلال جواری کوبانه مموسته آشتی تو بخیر هاتی سر و سر چوال به خلقی مینو آنا تجیانا خول اوروپا دکیل باجار غربته قالكي برهمي تهنا دا آلي سترانا دا آلي لستوكباني دا جوا حمو آلي هنري دا ام بيجن تو قالكي جي هاتيا تجري واري كي جان خود بينه كي جان جيتا تبيد حسي بله دسته دای وارو باش گلک سپاس جبویتا ممسا آلماس و ممسا عبدالباقی و کسین گو به پروگرامی رادوین جواکا سویل تباهی از گلک سپاسی وادکم گوهی رو وزدکر میوان خواه سربلندی از جوارات بیشم گلک سپاس وگر مجارا پرسا گوتا گوتی از خود کی جانواری دا دی بدم دوباره بکن جبو گوام دست پی بکن تمام کرم کن دست پیگه دا گو از خود کی جانواری دا دی بینم واری گم خودی دا دی یعنی
دهالی ام بیجن لیستکوانی دا و دهالی هنر دا مجرد در سر وی بونه انو از خود کی جنایت دی بینم تتخواست از وی پرسی بیجن خباش دبینه يعني تي قال لك برهم خود در خینه تي قال لك كاري خود وي جيدة تبينه لا تبينه انه تحمو ورادا وي وارنادا تگرک تو کار بکه براستی از دیدم گو مری خود کی جانواری دا باش ببینی هگر گو خودوهاری تمثیلی دا باش ببینی آن دهالی اسرام بیجه دا آن دهالی یعنی شانو به سیوان او موزیک به او حردونا هده تمام کن لی مری گانه خود کی جانی ببینی از که یعنی وک آشتی یعنی سرخوا بیجم خود حرد یاد دی براستی یعنی من یعنی وک گو بیجن انو از قازم دنیرین یمدا هنرمند بگو هم کانه کاری شانوگری بکه جبو کانه براستی با هستی خوی شانویی خوابده ناسکرن دهالی هستین خوی موزیکی ده یعنی هر دو هفته تمام دکن یک جبر وی هاوی خود هر هاوی دادی یعنی از هم خود ده عالی اکتوری شانو دادی بینم آنجی از بیجه مثلا عالی موزیکی ده از خود ویدش دی بینم هر هاوی ده از خودی بینم یعنی از وانی خودی بینم باش قال تدي قال لك هنرمند هبون مثلا ام بيجن عبد الحليم انه او اسرام بيجبو بس قال لك فيلمي سينمائي هبون شاديه او اسرام بيجبو فيلمي سينمائي هبون مسلسلات هبون تدي عالي شانو دجي پیشکش دکر يعني ام بين انساني هنرمند هستي خو هنگي بلندن ده همو ورادا كاني هگر بيك بيني كاري خو بكي چمانا براستی گلک یعنی گلک دگو چی رخنهش مرات دگو آشتی ت استران بیجید بی تکی لی تمثیلی یعنی تکی جانیت کی یعنی گلک جمرا و پرسا گوتی باش بی یعنی نه مگوت یعنی دبی وک امشخارا مثال بینین یعنی وک تنها گوتی عبدالحلیم جبره دا و هنرمند عرب و این نافدار یعنی گلک هنرمند هبون افلام جي تشي ذكرن واسران جي تقولن هر وحال تركي جوابو لفرنسا جوابو لقلك باجار عالم وابو يعني هبدا تمام ذكرن اجي ابنيرنا من جو اسكانبم قد هر دون دا ببينم دا عالي شانو دا و دا عالي اسرانا دا اجبر بهاوي از دبیم گو از خود هر دا ببینم از کانبم جوا حتیانات تشتکی باش در خمه اجبر بهاوي من هر دو اختیار کرد يعني از خود هر دا ببینم باشه قال لك باشه ام بين هنرمنده مع حمو ورادا کار بکن بلکه يعني تشتكي باش پیشکش بکن جوو في ملتي ما مستعد اسران دقوتن وليستوكوان محاولاتي تهبون انه تجارنا مثلا تشيروكنا بنفسينه جبو افلامي خو جبو تشتن بكورتاي پیشکش بکن عالی نفساندنه دا تکاری خو خبات خو کربو ویالی واریده از بین بلکه هر کسی که گو کاری هنری بکه یان خود کاری هنری دا دبینه دست بکی و یعنی گاوی گو بچوکه یعنی تمنی 17 سالی و هنگانا به مرار چید به بخواب زار لغوی مگاو مری زاری به مرار چید به و هنگی گو مری دست بید که دوستنی مراقم دویجن هلبست داداتینه خوازه تشکی چروکی بنیفیسینه خوازوی هر بیته ببینی اری راست دست بگیدا من دمک گلگی کن من چند هلبست نویساندر یعنی لی پیش را از مدی از نه جیران نی بیتر که خوشم از نکانم هستی خود بیتر خود وردا ببینیم یعنی به کاری موزیکی کرد مسئله ام بیجن تمثیل و مسئله شانو و مسئله تشتیوانی تزانی ام لسوری اون رژیم سوری من نویر بی یعنی اما بزوری ما استران ددتو گوتن پیش رابو مدست به استران جواک هبون امرو دنشت ما استران دو گوتن یعنی نه تشتی که فرمی بول سر شانو یعنی ام بیجن درین مزن و استیفال تشتیوانی جی تنبون موانی دست بیکرد تمام باشه دست به که امیلی بورونی خوش تماشاوانی ما بخوازن هگر داخوازن وان هبن من ندیدن امیلی بورونی جوان دخوازن ام نزانن اگر کسی نفسان دی خواسته که وان هبن من ندیدن امیلی بورونی جوان دخوازن باش ما مستم انا تگلکی وی واریدا تکار دکی بنرینا تا تگیشت آرمانجا خو تشتی تا پیشکش کرنه گور
هستی تبو رامانی تبو ليه تتخازي تهين تدبهين افتشتي متشيكرنا كيمنا هندكنا جرك از هين جبي بيتر بكم اكيد نه اجبرگو هر کس یعنی هر هنرمندک جی چقوس تمنی وید دالی ام بیجن هنر ده هبه تبیت گیشتی آرمان جا خواهی بیشین به طایبت ایمه کردان یعنی ام تجاری جی ناگنی که یعنی چقوس شی گو ام بلند با آستی هانه گو ام تخواستن ام بیگن ام ناگینن و آستی گو ام تخواستن ولا تنبه اكيد طيبي مرين نكاني بارمان جي خواكي اجبر بيهاوي قالك هند بي از فكرم از بخارات بيجم جارنا ادبيم از نود اس بيبكم جنودا يعني جنودا از دس بيبكم اجبر قو براستي هنر بحرة يعني وامجي دبيقو هما كانبن تشتكي بتشوك ام بدن يعني اجبر بيهاوي از بيجم نا هين قالك قو تشتكي نكيش ارمان جاخو نا از نكيش نعم ادبیم کسین دالی هنری دا کار دکن ناگینن آرمانجا خو برگو تگیش آرمانجا خو تسکنی بله راست انا مقول يعني مرين نكاني بيجي براسيجي مرين نكاني بيجي الجامعة نمر باقي خدو هبو عمر ببو نوت سال يعني شو سر دلوفانيا قوي هنجي تقول هنجي استران دقوت يعني هند دقوت از حتى از يصابهم حتى درانك دبي مده از استران فيش باش رحمن گوراوی به ما مستعشتی دست بیکه هنره تشکی جان سالی دا دست بیکه تبچوچک بو از باورکم تبچوچک بو تا دست بیکه تا بسترانا تا کی جان سترانه تجی حس کرد تخواست پیشکش بکه و تج ملت خورا تا استرا پیشا ملت تا استرا براستی یکم استرا اری از گله که بچوکم زارو بوم من قالك موسيقى حذكر يعني موسيقى طيب محذكر وأز هين بتشوكم يعني د ابتدائي ده من رسم ذكر يعني بشرا من قالك إسرانا حذكر متخاص يعني وخونا ونبوغو أز درك ماني إسران كي بيجم لبيش ملتي كي أز بسرم أز قالك بتشوكم مداس بيك اللي درفت هنا بو جو أز كانوا بتشتي جو هندري خدا درخم تمدقو كينجي أز مزن ببم أز كانوا بم هرم دربا از بشخولم کار بکم از وی هنگی تشتی دهندری خود از درخم من نکام یعنی براسی ما خوابن یعنی ای وقت میشه گلک منتدی زالغی دا مرحب و جاره کمین استران گمگود لپیش عالمی سر مسرح ساکنیم سر شانوی من یونانی بود سال 1016 یونان بوم یعنی یونان جاره کمین بود از درکتم سر مسرح من پیش قالك بلاد هبو مسراني خو وهنجي قوت افجر يكمين لسر مسرح بو يعني اما وكيدن نو الباجري وتدي الكوماني نروش شي بونم درد كاتن بري وهنجي تشنا بتشوك بون يعني وقع بيجن جواتي بتشوك شي بون نوروز مسران قوت المشانوجي شي تكن وهنجي باش نظام امی کنترل ما مستمعی عبدالباقی هگر استرانش بر حاضر کرد به استرانه دایه بری ام وی استرانه پیشکش کند کانی سر وی استرانه جمعه با آخه وی گوتن و آواز ای کینه اشکرم دقاقی بس اتنگ تمام دوباره بکت دنگ جمع چون مکم رگرتو بکر تگو چاو؟ تمام گوت امین ها استرانه که پیشکش بکنج تماشاوان را استرانه دایم کانی سر بستانیج مرا با آخوی گوتن و آواز ای که بو استرانه دای جگوتن و آواز جگوتن باهوز شاکرن سلام ریزی بوی و ساند مجرا دانی گلک پروژه پیش ما هبو متخاص ام تشتکی بکن جبو يعني جبو دايكي هما تشتكي بتشوك قام كانبن ديار بكن دايكي جياني بتواهي رابو باهوز قوستر هلبسه كي وال لبام هي وك بروجيت تشاو دي بيني ام استراني كي جبو داي تشيكل مبو اري اف قوت نش خاج مرا شاندن ما كر استران يعني اوجي داويدا بكوبلاكي بتشوك داويدا اوجي داويدي كي يعني ابي داويد كي او بخوها او باهوز ريزوسلافي مجبوي استراني داي اف بو سارك بسترانه متخصص يعني كتب استراني مني بري داوي بوداي تمام
ما مستعد الباقي هجر كنترول سران حاضر بيت شمارة پیشکش بکه همه تماشاوان بلام بیسم خوش پیوان سر زمانی توی دایی تو آوازا مایندهی توی دایی تو هلبستا رنگ جدایی توی دایی تو فنرار چامنی تو الجیان هر جنداری تبره وشتو فلسفه‌ای تو پارداره شامنی توی دایی ندوش بیر دبی و ندو دیش بیر کرن نش نازکیا پیوینده و نش خزانیا چروکنده تیر دبن دایی جتما لفر والور جناس نمایا ناوی تآفری ماز خوشی آشیان دو حوج داری تا از كيف خشي أخوة جزر دكني وفوتوغراف تدبن تمام سپاس ما مستعد الباقي سرویس رانیت اجمارا پیشکش کری لما قال لك استران هنا أمي وقرن أو تشيكر بو تو هفالن خو فستيفالا انترناسيونال فيلم كورتي كوباني كاني قالب بحسابي فستيفال اجمر بكي والكي داري تشيكر بله فستیوال آناف دولتی یا کوبانی ما سال پار یعنی پار ما موسم یکی ما دست بکر براستی برنگی که خوش بو برنگی که برفره هم شونی که گلک در هنر تیده هبون جباجار عربان گلک تیده جاری مغرب جزائر تونس یمن لجنة فرزه اونا بمرة بن يعني سباسيومان از كما وكاسي هانا بمرة والكردستاني اوجي در هنا بمرة هبون يقول لجنة التحكيم اوجي لسر ساكنين سباسيومان كم سباسي هر كاسي قلت ده باشتار يعني اموك ام بيجن فكري ويش كوهات يعني اموك اسرة يعني اسرة مهرجان هبون چند هوار بون سكانمان اوجي بكم مهران عبدو ومصطفى الزيدان وجان طابير وجنكو الشريف وأز أنفانا بون مملهب جيفيان مقوام تشتكي بكن كاغو أرمان جامع جبه مسري قو أمكان بن فيلم من كردي بطيبات يعني بيه محلي كردي وإيه سوري قوام جعالم الخيار بكن ونفا أم جهنم تكون كارا بكن تدي وري كورونا جهبو ويه هنگي تقود بكم دبي فستيفالي دا افلام کردی جروج آوا بون لیش کوبانی تنی بون لی همو آلی چهار پارچین کردستانی بون از اویجی بیجم
بفي رنگی ما دست بکر فیلمی گو ایل سر ام بیجن ای کردی ای گوجمره هاتن نتنی افلام ای کوبانی ادبی بلکی فیلم گبتنی بو اوجی او فیلم هنکی ند د گوریش مرجن ای ما گوتی 1007 حتی 1020 ما فیلم خواستن و هنکی کمتر بو اش کوبانی فیلم تنبون مخابن لی اما وقتی دنج روج آوا و دروی روج آواش کردستان بتواهی هبو نتنی اش روج آوا فیلم هاتن براسیش گلک دولت عالمی گلک فیلم جمرات جالی امریکا فرانسا جالی يعني حتى مكسيك شمرة شاندن ج سوريا فيلم هابون فيلم ج جلك دبرين جيانش مراهاتن جلك فيلم بون ما فيلم يعني ج ام بينش حيج هري ادوين بلكيش حيج دولتانش مرا فيلم هاتن ما فيلم هجل هالبجارتن وبراسي سركفتي بو كاري بيروز بو وددمين نيزك دا يعني امنا حاضري خواجيرة دكنا اما موسم الدون اما دست بي بكنا او جيد دمك جلك نيزك تمام خواجيرة حفظلت كنا تمام انا د كوميتي دا كسن جيهاني هبو اللي حموتها بس انه كرد بو نه مشترك بري قوت ايه لجنة فرز بمرج مغرب العربي بون جوي عالي بون او ايه لجنة فرز نكرد بون عرب بون اونا اما زيغي بون او بمرة بون ريزو سلافي مش بويوان و جالي دنيا جي لجنة تحكيم او جي كردستاني بون يعني جالي كردستاني عرب وكرد هبون باش يعني أنا بيش روجي وصلنا متخازن فستيفالك دن عدو دوات شيبكن عارف وسيفارة دوان شخو عمجير خو حاضر دكنا يعني بري هما چان روجان ما نو هاف قرت وما بانا هاف قرت ما قد بيام دست بي بكن لي امزان في دوري وكيبي يعني تادي فستيفالة ما يصال سروكي فستيفالة ما كر در هنا جان بابير در هنا رو نيفسكار ريزوسلافي مجبوجي ما اوكر سروكي في فستيفالة اوه به سالی از نظام هین کیه و هین چه به مجار هین پیش را امی زلال بکن لی ام دست بید کنه موسم دوان دبید دمک گلک نیزک تا اما آشکره بکن باش ما مستقبل دورات دبی فستیوال دی چی بود؟ چیه؟ باندورا من آیه کمین از جو اسرت مهرجان بوم یعنی از یک و حوالی من ایب مرا مشتراناف کری ام وانا پیراده من آدوان از تیدا يعني برپرسيار لجنة فرز بوم يعني تدي أفلام تشتو هاتن جمرة هاتن من مبوارة دان ديكر من سر إيميل فيلم قبول دكرن من فيلم يك بيك دنيرين ومن فيلم جوار الريد كرن وانجي فيلم دنيرين وانجي تقول ما أفلما مثلا ما 10 نقطة داني أبيا ما 4 داني كي مجوار السلام تقول شما تأف 4 داني شما أف 10 داني يعني شروفي ويا أمر سر ما أريد كروب بشرة تسليمي تبوم مجي تسليمي لجنة تحكيم دكري يعني أبيا رولا مثل به مسئله دفاع طب تاني خو فيلم دي چوباند اللي كسن بتره هبو آلي كاربو نه مهران بمرة ريزو سلافي مجبوبي مهران او بمرة يعني مهران عبدو آلي كاريوي بمرة هبي يعني ويجي فيلم بمرة تدي قالك فيلم بون يعني متاني خو نكام يعني بالروج شاف من نكام قالك فيلم جمارة براستياته فيلمنا هبون دريج بون يعني ماكو فيلم كرتا فيلم ما تخواستن فيلمنا هابون حطاني 26 دقيقة بون يعني قالك فيلم ما هابون قالك فيلم هابون دشاندن تدي لغز دي ذهب يعني من جارك 2 3 و4 مليت نيري حتى قوم كان بو بيتر قالك فيلم هابون او نيفسكاري انا بمخرج كاري قلت دا كري زاويه قلت دا كرتيه ده فيلم يجيش كده مقصود او زاويه هانا قلت هندتا كرتيه دبي از ناس بكم از چاو زان چه قصدك يعني قالك فيلم هابون ام دسي جراج لي بركريا فوابو مهران آلی کاری مراد کرد بی آویدا اجبار بتنی براستی من نکام بو وابو يعني باشه يعني أنا إيه فيلم بتشوفيني جرك قالكي زانه بيج آلي ليستوكوانا آلي سيناريست آلي درهية يعني بانش تأفتش دشوبان وتبريك دكرج كوميتيرا قالكي سباسش بوتا صعبه أنا فستيفالات دوامني كينغا دست بي بكن دمكي نيزيك لبيشكي دورة از دبين بلكي هما يعني حتى ما هيك أمي دست بي بكنا ما هيك دمه فراني يعني حتى دمهان أمنها خوشي رح حاضر تكنا باشه باشه كاري تك هاري والله
سپاسش بوده. ما مستعشتی در فیلمك چه کربو؟ فیلما حنار بختواری کانی قالبی فیلمیش مرا پیشکش بکی؟ براستی فیلم حنار بختوار فیلم چروک گلگی باش بو غمگین بو یعنی چروک لسر کی داره بو؟ لسر هیرما کوبانی بو؟ چروک نلسر یعنی ام نابین کوبانی بتایبت لهم واد خویا کرد لسر روج آوا بتایبت لسر کوبانی گاواگو داعش ایریشی کوبانی کرد و گلک هاتم کشتن و سرجی کردن و گلک ریویان تدی ناوروکا فیلم استیدا نیویسکارم یعنی بطول متی دا برو بو استیدا نیویسکارم هواری کی متی کچکه که بخورا تینیج کوبانی مخاپن خودی بتوایی تین سرجی کردن او کشکاجی تی اوی یعنی ام بیجن از نمسام یعنی اوروبا ما تی اوی دی ولوی دریم هفته ناس کنو چیروکه که حس کردن چیده به و پشرا یعنی دبی حس کردن و هفته خوازن و پشرا خور تی گرتن و او کشکات دیسا لوی دره مخابن تی کشتن یک وید کجه دیسا یعنی ام نکانه چیروکی فیلم همانی بکرتایی گود نوبرو که وابو فیلم جه در هنری ماموسته جان پاپیر بو و نفسکار ایدانی افرو بو افرو برازی اویا نفسکاری ای فیلمی بو یعنی وی نفسانده بو اف فیلم مشخوم وقت مشترک بودی مل نمسا شکر فیلم بو بلکه 3-4 سال بون یعنی سرا و رزیمش بو همو کسی گوتی دا بشدار و کار و بار خواهی دا هبو اسپاسیامان تفهید کم راستی گلک خورتی دا واستیان و یعنی بلکی تشنهانه گوری گو ام تخواستن نگیشنه که لی همه فکره متخواست ام بگیرین گل مثلا ما وابو یعنی فیلم رنگی که خوش دست بی بو و چو باشه ما مسته یکم فیلم تا پیشکش کرد و هسته تا چو بون اوی فیلمی دا یکم فیلم یکم فیلمک ما چی کرنا به پینگاب و فیلم پینگاب الخطوه منا به عربی دانی فیلم لکوبانی سال 2010 ما دست بیکا 11 بو ببوره دست بیکا شورش سوری دست بی بود و هنگی دا ما فیلم پینگاب چی کردی سا در هنیاره جان پاپیر بو فیلم یکمی مون یعنی هستی متی دا گلکی بلند و زنگین و وک ام بیجن فیلم برنگی کی چوک و گلک برا او گلک تشتین خوش تیده هنه یعنی گلک وینین خوش مریکانیش به فیلم بگره فیلم نگلکی دریج بو رب ساعتک بو لی برنگی کی خوش در باس بو هستی میجی تیده گلکی بلند بون خوازی گو از نها وکوی هنگی کانم هستی بلند از دیسا کانم بدیسن لی همه ما مستعی صلاب هستی بلندی سات کار خو پیشکش بکه تکانیش مربیز کی لیستوکوان بوارا آلیکار بون دوی فیلمی دا؟ دوی فیلمی دا شخوا ایهان گوتی دا ام بیجن اکتور دوی فیلمی دا ای سرک از بوم تیدا و مامسته جان پاپیر بو کچک هبونا وی دلیشان احمد بو از نظام حالکوی اسلاوی مجبوه وکی دن یعنی گلک خورت اینهان گوتی دا مناوی هانش بیر کری تدی او از نکام نواگی بین مسر زمان لی ایهانه گو سرکه دوی فیلم دا رولا خالستی از او جان پاپیر و دریشانم وانا 3 کس بون فیلم ندریش بو کرده فیلم بو موزیکا و هنگی زکری مصطفى موزیکا و دانی و او یعنی هم بیجن سر در هینه سر مونتاج دیسا زکری بو رزوسلاوی مجبو ویجی فیلم براستی ابو تشکی بچوک بسیط بولی اما تشکی بام تشکی گله که زنگین و خوشه از گاوی گو خودی بینم استیدا که خوش باشه ام جی استیمجی انشالله کیف خوش بن هگر دی ساعت بردوام به دفعالی فیلم دالی هنر استرام بیجه گله کم کیف خوشن هنرمند ما به هستین بلند کاری خود بردوام دکن هاتن اوروپا لی کاری خود نسکن آندن قالك امجي كيف خوشن جبوه ما مستزناس وقو نمر محمد عارف باخذ جاب قوتان دوت حردشي شو سر دلوفاني اخو دوتن حتى درانه دبي مدى هي مناسك امي بردام
ام هیوینی جی همو خورتید مال اوروبا کاری خو بردوام بکن و نسکنن برگو ایمت زانی ملتی ما قال لك ايش والم ديتنا كوباني دي جارهات جرجي كرن عفريني شو بنغالي شو سريك عني براستي قال لك ام دفي واريدا قال لك ام خباطمه هي زيده بي لانه ام بسكنه ام دستي خديني سر بن سري خون بين خلاص ام سكني نا قال لك هيستيما بلند بن وتموتم ام هي ماجي البرتع في ما بي ام كاربن هي خبيك بينا براستي قال لك سباس او فيلم كدين هبو استرانين شكستي استرانين براستی فیلم استرانین شکستی اوجی تشتکی گلکی باش بو کسی تیدا کسی نافدار بون ریزو سلاوی مش بوان کسی گو تیدا باشدار بوی ایتیتا لیستنی از گیاس باست که فیلم دیساج درهینریا مامستا جان پاپیر بو فیلم رنگی که خوش بو یعنی گلک یعنی ام بیجن تشتکی سربلندی بو سالا پار جه حیثت فیلمی جهانی سه فیلم هاته بجارتن فیلم استرانی شکستی یک جوان بو جوا سی بو یعنی ام چون امستردام از مامستا جان پاپیرو جان یار ام چون یعنی براستی سربلندی چون هنکی هسر چاوی مجی کتم براستی بابا بومدی فیلم ما وقت فیلم جهانی هل بجارتن جناب ویس فیلمی ام گلکی که خوش بون یعنی فیلم استرانی شکستی فیلم که گلکی خوش بود گلکی یعنی هم براستی این دانه کتی یا برکی گاوا مهرجان کوبانی چی بود فیلم دبی گوش ای اسرت مهرجان به یعنی فیلم آج اسرت مهرجان او فیلم و هنگی محل بجار جاره یکمین لسر شاشه درکت لین حتی روز هیرو مهین دانخسیش برکو حتی نه داره مهرجان داوی ناتیه فیلم استرانی شکستی دوله متدا از رولا متدا یعنی از و جانیار هم هر دو شکشکه از کن از یک کرد موجی کی قرچیه فیلم دا کشی کرده یعنی درو چرو سر یعنی هنی کی فیلم برنگی کی خوش بو و مساعد مخرج يعني حديث از مساعد مخرج همجي تيدا اكتور بوم ده فيلم استرانی شکستی باش قال لك سپاس از خویای اینو تو گله کی تو ما مستجان باپیر بردارا کار دکن از هیویم روشه که مستجان باپیر ما به او وی افلامنا بچوبین رز و سلاوی مجیر هنه حتی نمسا اره مگو آنا منه گوته باش بوسترانه که ام پیشکش بکن اگر کنترل جاهزه ما مستا باوی سیپان بلكي ويبرون والدعاية ويدرخينا قلتوا اي تمام ملويدش برجنگي مجيانا خون داكر لترسا مني هري مزن قول ملويدش راوشتا خون داكر قالك روشت خوش بيركي جلد الجيتار حولي هذا كم روشة شباب رجل ما كنت معها كذا شيء ازو كيجي وكي كوشتي خاف صفاراش يا ماشتو إباري دنهاتي مالي از بهنا دروج تكتب وكي تعجي بهنا كبروش كيبكي ولكن الجنطانة بصر وبصر مانا دیمانک در باز بو کرم تکانی رهیب آخر سروی تشتی کرم نظام جانیار مری نظام لهم داوی دا تدی دیمانه کی بچوک در باز بو من جانیار خسته راستیش دی خسته یعنی جانیار اری دگو اری وای دبی گو از مشهد درخم یعنی
تقول لو بي از شوطان بي از كشتم بي مشاديز وخلاص من أزمرم هذا مش ما مستجان يا رهنا جي سر بلندي جان كرمك صابن ساعت خوش سروي تشتين تقلكي شروفا كرنا ما مستا تشتيتا پیش روجه چه خوازه هيك بينك پیش روجه يعني ام بي بروجي مي پیش روجه انهال جمن لإيد البروجي مدنها يعني حاضر براستی گلک تشتی وقت مگوتی نا پروژه سینمای دیسان دوباره کن لپیش مهی و پروژه میدنش خواه ما وقت تفکرک لفرلخسی تفکر هنرمندین کوبانی لأوروپا پروژه کنه خواصب تقلك السرفي تفكريش مرة بآخر بشروفة بكي تمام اشخر فاسقه پروژه نها پروژه می یکمین یعنی آنها هم دست پید کن دم کنیزک تا و اسرانه کی هفبش مشترکش گلک هنرمندین کوبانی نافدار و چی ببه به ده مهما ما برومه داخستش سکیجا کو ده داخست گل سر رو پلا میجی ها بود تدی ما مستمع میلو داخستو او پروژه نها پیش مهی استرانین هانه ای ام بیجن ای فلکلوری بطایبت یعنی ای گریدای کوبانی او جیوک مگو ام وک ناما که جاني موسى نمر محمد دومارا يعني ام جيرا كارمن تشكي بكن تدي بيتري اسران ايويا بروجانال بيش ما بروجا دنجي ما هي اسرانك حال هنرمندك و اسرانك جيرا داك هذي تبي كليب او جدد هندر بروجيت يعني ناد اسران خلص بنا و دسران دري دس بيد بنا بروجي ما و مهب ماشي حتى جو خلص بيشادي دوباره بتايبت جبو ناف مكرا تفكر هنرمندين كوباني لأوروبا براستی من شما ناف لیکر من واخورتی هانه گو یعنی هانه گو ام بیجن کانن جان دا دل دا یعنی کار نمانی بکن کانن خواب بردن کانن براستی سر بسکنن محل بجارتن واخورتانا براستی چی کار دکنه یعنی مگو پیش روجه ام کانبن ام یعنی ام ناف بگوهرن ام بگر تفکر هنرمندین کردین روج آوال لأوروبا بشرام بکن تفکر هنرمندین کردستانی اویا پروژه مدا هی یعنی ام دفکرن پیش روجه ام بوی آستیگن لانها دبی مری یک بیک دست بیب که حتانی دیگه و آستی هانا بلند خوازه پروژه نها برید که تفکر برید که رئیس سلاوی مجبو اندامین تفکر یک بیک براستی کاری که دبینم حتی روجه هیرو ابو 3-4 ماه سر را چون خوشی برید که و امانی برخن و گل کار و بار ببیجه جه چند و هنری روش آوار ما مساوشتی أنا أتفكر وبريخص وحتى أنها تشبك أني نجبو هنرمندق تفكري بونه أري نها دستران حال أنا آلي كليبا دا ودر خستني جو هنرمندا وبيرا آلي كار بنجبي هنرمندنا بله نها دستران حاضرن یک هنرمند ولاد کوبانی استرانی آیجان شیرانی هنرمند آیجان و نه هر دو خلاص بونه یعنی یک مایه بس کلیپ ادنجی تدی ایگو پیراد به استودیو معمیلو یا معمیلو کوبانی سلاوريج بوي او پیراد به و گلک خورتن حوالی وی ای پیرا یعنی لترکی تدی حوالا وی هنب یعنی کاری که باش پیراد بن نهاد استران دريدان اخ يعني خلاص من تبيجي استراني كي وقت ما قلتي هباش او شي دمك ان يزك او شي تشيد بي باش ليفر لاوروبا انا تفكرن هنرمندن عفرين يجي تشيبون واقامه لوجي تشيبون على الجزيره ووارده تكليه وتفكري راهيا وتخازن تشكي بهفرا بكن بهفرا آلي كاربن تفكرك فراتشيك جي حمو هنرمندن روج آفا أكيد من هنا وقت مشترك قوتي أزدي سابيجم أم أرمان جامش خواهد يعني أم پیش روجي أم بي تفكري برفرا بكن چي قريب في تفكرا أوي نعم ما تفكر نكرنا ما جو حتى أم خجي بكرن سدي السد أم خجي بكرن أم كان مقاوم بكن وكو دبيجن
ام پیش را امکان تکلی خواب ما را شیب کنش برگو و تفگری گو ما شکری تفگری ما دا عالی آبوری دا یعنی ام بخوا خواه پیش تخنیم عالی آبوری یعنی کس دعمی ناده می ام بخوا اف خورت ابتدا یک به یک وقت ماهانه ام پری خوش دن جبو امکانه بن ام تب عالی کاری هب بکن ده هندر به تفگری دا اجبر بی هاوی ام نکنن خب تفجيرن جالك تفجير هنا ام قنبوان جنن بلكي ايوان ناف وقت جمعية يعني ام بيجن تفجير كمان هي شخورة تشنا ثقافي دكن يعني وقت ام بيجن كارنا الدنيا دكن يعني اما ام مشروعي ما مشروعك يعني مشروعك جو مه بمه ام كاريكي ملموس وقت ام بيجن ام بينا هولي ام درخلي يعني اف ارمان جامع فشرة ام كانوا من هناك وقت خوا ام بيبينن يعني وقت خوا ام بيبينن ام تابي خوا كانوا ام برفرة بكن يعني بروجي ماذا تشتا هيا جو بيش روجي وقت مقوتي ام بكن تابقر هنرمندين كردستان يعني ام في نوبيلي بكن يعني ام بيجي كسن دولمند شكرديد مروج آوا خواستن پیشگیری و بک نزیکی و بون و تکلیب وان را چکر و پیشگیری جوان خواست خودت کسی وقت نبوله وقت ام بيجن چند کس دوست ما حواله ما هبون او جو وقت منه يعني نه دولمندن ما خوابن وانات خواست آلی کاری مبتشکی بچوک بکن مجلس باسی وان کر ما گوت اما بتنه بکنه يعني ابي آرما جامعين هما وكيد نيد آلی دن داد تشتك حتى انها من نکشتم ما او نجي کسیش مرا گوت ام هیوینا تشتی و باش به و سرکفتن جی ام جوار تخوازن وی تفگره جی و همه هنرمندن تیدا کارد کن سلاو و رزی مجوان رهنه ام اینها هر صابه سرانکی من نزانی من نزانی بله بری باوی سیپاش مرا پیشکش دکه تکانه بحثا وی سرانش مر بکه گوتن و آواز و پیجان ساله تدر خستی براستی اف استرانا روجا که از رونشتی بون مال مدی باهوز استرانا کشمرا شاند گو آشتی گو لفی استرانی گو داری که تدی گله کشمرا دشینه از دبیم نه نیزی که منه یعنی گله کلبس مرا شاند و استران اما با استرانا از بی برکی خیوه هنگی نظام جه حس کرد لی براستی چه خواشه و گوهدار گو داری کنه مگوهدار کرد گو باز آف استرانی از دید گرم اوه با استرانا دبیت جمرا ریکی که از نظام براستی نظام گویی گوسران ممتا شیرزاد عفرینیه شیرزاد تری از ناست کن بس همه گوجمرا تاند یعنی من نظام بو بسری سس شیرزاد لینا براستی خم شیرزید را گو شیرزید کو تمام اجی سر بلندم اسپاسی ویج اسلامی مجبوری گوتون آواز شیرزاد عفرینیه استودیو عزیز کریم در آلمانیا مشکر او سرانا یعنی وامو یعنی مهنه کی کرتای سرگود اجبو گو هم گلک وقتی نبینیم تمام
تمام. سپاس مامۆستا عەبدولباقی سەروێ سوانە تێژمە پێشکەشکیری ئەم دیسا بەگەڕین بە میوانی خۆ هێژا و دەلال میوانی me ji êrima Kobanê aştî şakir. Mamoste we programek pêşkêş kiribû berî demekê. Navê wê Stêrkên Rojê. Armanca we çi bû ji vê programê? Bi rastî belkî min berê ji bo te dîsa dovare bikim armanca me ji vê programê ku em wa zarokanan kêfxweş bikin. Tedî korona çî bû zarok tirsiyan û xwedê wan tirsiyan gelek nav jî li ser em bên ragihandinê mezin kirin gelek alem pê tirsiye yanî hinek mexapin jiyana xwe ji destan. Me got em kanibin wa zarokanan kêfxweş bikin. Gavê ku em zaroka kêfxweş dikin dê û bavê wan jî kêfxweş dibin. Yanî bi tevahî kêfxweş dibin. Malbat bi tevahî kêfxweş dibe. Armanca me ku em wa zarokanan kêfxweş bikin û em ê dengxweş nav wan de ku em kanibin derxin ku ew jî yanî wek me tedî em heta rojê îro kes me xwedî derneket me got em xwedî li wan derkevin yanî em kanibin xwedî li va zarokanan derkevin. Ev armanca me bû ji vê programê bi rastî program rengekî xweş derbas bû û kesê hene gotê da alîkar di vê programê da ez spasiya wan yek bi yek dikim. Tedî nav gelekin em dikim navan giştî dubare bikim lê ez spasiya wan yek bi yek dikim û taybet spasiya Ropala dengê Kobanê ew gelek kar û barê wan tê de hebû. Baş. Em jî spasiya we dikin, spasiya wê komîtê dikin heger bi hestên zaroka hesiyan dixwazin hestên wan bilind bikin li welêt û çi ê li derva distirên. Yanî bi rastî ev jî tiştî gelekî baş e. Em hêvînin hemû hunermendên me yanî vê fikrê di pêşa rojê bikin bercewan ji xwe re û alî zaroka bikin. Tedî hingî gelekî zehmetî dikişînin meletê me hundirê Sûriyê. Hemû devera lê taybet li Kurdistana Sûriyê gelekî zehmetî dikişînin. Em dibînin di vê cengê de em dixwazin hestinê wan bilind bikin, tiştekî baş ji wan re pêşkêş bikin, kêfxweşîkê bidin wê zarokina. Gelekî spas ji bo te jî mamoste. Erê. Em ê pirsek me heye li ser hunermendan. Hunermendê me hebûn li welê gelekî karê xwe xebata xwe dikirin di pêd hesiya ya hemû devera karê wan heye klîpê wan derdikevin, stranê wan belkî hinek hene mesela salê 3-4 stran xwe derdixînin. Aynî wext ew hunermend hatin Ewropa di nerê ew sekinîne. Nema kesî yanî wan nahesî ew li kî derê ne. Çima karê wan sekinî? Çima karê xwe berdewam nekirin? Ji bo çi? Kanê vê sedenê ji me re xuya bike. Yanî belkî bi xurbetê ji bo xurbetê lê hevalên wan kes nîne têkiliyê bi wan re bikin, alî karê bi hev re bikin. Seden çi ye? Xwedê ez jî gelek car ez ji vê pirsêş xwe dikim yanî ez ji vê pirsêş xwe dikim ez li cem xwe bêjim yanî edmîm di tişt hene. Yek jê gava li welêt bûn tedî derdorê wan em bêjin hevalê wan hebûn stîdyo hebûn kanibûn stranê xwe yanî tomar bikirana bi rengekî berferet kanibûn tomar bikirana. Gava gîştine vê derê yanî belkî wedî wan nikanibûn yanî bêtir jî di alî madî da li vê derê em bêjin stranê hene gokit yanî stranekî ket herî tomar bikiye bi kêmayî dibên 1000 euro dibên yanî perakî gelekî bilind e belkî nikanibûn yanî min vayên bê klîp û bê tiştên wanê û tedî dûrin û hinek li gundanin dever yanî her yek wedekî wî heye. Vayek û a duan jî ez nizam ev rex nebe çi vê ez nizanim lê hema ez dibînim yanî gelek hunermend hemû bi rastî wek te gotî hunermendan navdar bûn, navbilind bûn, dengê wan xweş bû, alemê wêneyê wan hema dikanan û li malan dar dixistin. Hatin vê derê bi rastî wek te dibêjî yanî derfet ji wan re gelekî jî hebûn ji ber ku hunermend navdar be ji xwe derfet jê re çê dibe. Hatin vir sekirî yanî ez nizam li wê derê ecem êşek hebû êşekî bîtir stran digotin lê ji xwe re kiribûn kar meselen ji bo ku kanibin pê jiyana xwe derbas kin gêştine vê derê dînk û
دینگون جانی وان برنگی که یعنی باش یعنی کانن در باز کن رابون دف هنر بردان از وی نزانم تشتمونی جهه واجهه یعنی هر سببان از جمع خو از بیم ابني يعني وكيدن تسبب دن تنه يعني از به في مجي او كاسي هانا جو البرد اللي ملاد جران يعني هاتن في دري اوروبا وگرن سر هنر خو بسكرن ام ديسا دنگي وانا خوش واسراني وانا خوش وحضوري وانا ام ديسا ببينن سر مسرحان سر يعني ناو ملاد ببينن ابي في من وقت دبيجي اجي دنگي خودم تاد بين برا وگرن سر خو بسكرن لا وگرن سر علی هنر براستی وی دمه داملتی ما حاجتی وی هنرمند منه برگو هنرمند ایشک ملتی ما دردخینه تقول لك تدي ديوالي ديروك دا تشيرسران هبون تشيروك وك تشيروك ابون او تشيروك او جواكا وي زماني جمرة خويا ذكر قال لك السان هنا فرهاد وشيرين تدي ايما ديروكما ننفسان ديه وك عالمي دولتي ما جيتنا يعني ابتشروا كلمة ديروكما قهاي في جيلين بريكا هنرمندار يعني قال لك إسلام ورزي مج هنرمندي مرهن براستي جي رزي وحرمتنا وقالك بيتر أم قيمته بدن في هنرمند دم تديد هنرمند ما دجيانا خدا قال لك أصلا جيد بينن بس بيشتي رحمتي دبن ما تشما ما قيمة نزاني تشما هنرمند شو فقيرتي دا جيانا خدر باسكر تمام باشه ام ويا كي جيش دانه تشما ام وقتي او سر جيانا خويا سر كاري خويا ام قيمتي كي نادن وي هنرمندي راستي يعني قال لك اف كيماسيه ام يعني نرينك كيم ام لهنرمند خد نرن او قرك نام وين نرينه ام بقورن ام نرينك باش في هنرمندين ما بنرن يعني براستي وقت ويستراني درد خينن دلو هستي خود درد خينن قال لكي يعني بيرا دوستن حتى افدر خينن برقو ايما شركاتي ما تننا دولتا ما تنه بيشگري في هنرمندي جيشي سر مليوي هنرمندي حتى ويستراني در خينن تمام ازوارم برسك منو دينه استرانن حمو ملتا بلا بونه دناف جهانی دا چما سرانی ما کردی بلا نبونه يعني ادبیم موزیکا ما کردی نکیم تیری موزیک ملتی دننه جالی تنبوری دا جالی هلبستوانا دا جبو چیه سدم چیه ادبیم بلکه ایشاکا همه هنرمند دا ایجی چما يعني كيف خوش به هنرمند هگر سرانی خوب بگینن جهانی عالم به بحثه چه براسي نها تاقوت يعني تاقو بري كيشكي سدمي يكمين جو يعني ملتي مد بيقول الهنري خودي در كاف يعني هنرمندك تدنيري داره كليبي كي تشيد كي وخوشك وقالك مصرف ليد كي قالك هنرمند هنا يعني مالي خوشي فروتنا وخواني خوشي فروتنا وجبو جو كان بنتشتكي خوش بو ملات جبو قالك قتم بكن يعني از قالك انا استكم يعني تدي دارن في كاري دكن وخلاص دكن ودادخن دي شش ماه دارن سالك دارد نيري تشتك نبو يعني تشتك نات بو هيراندن دشونا خادما و پاشتا وگري و تشتك ناتك بو هيراندن او هنرمندا فقيري دسكنه دجمده بلكي دف هنري جبر ده دارش خورا كاري خود دندكه نمال هنري جيش بدگري اویا صدم یکمین گو انو هنری ما پیش نکرده دبی نام نهاری رو از دیبینم لکردستان لبغشوری یعنی از دیبینم هنری خود گلکی پیش کردیه گلکی بلند بیه یعنی گیشتی آسا که بلنده اجبر گلوه داره یعنی بکیمایی امبیجن تدی یعنی اقلیم لوه داره کانه برنگی که خوشک لهنرمندی خوافادی در کهوه ارتشتال ورشی بی لیما از بیم هین نگیش نوی آسته پیشروجی از بهیوی میگم بوی آستیگر موزیکی مگلیش برگو براستی موزیکی کردی گلکی بلنده یعنی نه لجمع کوبانی کما والی موزیکی دا گلکی زنگینه اره یعنی بیشن لجمع کوبانی مشوی بکبوره شريط اسطواني ويد متحف العظماء يعني لباريس اسطواني ويها ابيات الشيء جالك بلند ابدكاري ديروكي يعني ابدكاري ديروكي جو هيرو 6 سال و 2 سال 3 سال يدنيجي وك امبيجن امنوكا متعالي ناخذ متعالي سياساتي كهن دولة ايدن ايدجمني ما جيراني ما اونا
دبیجن ولات وطنه یا امکانم بیجن 10 سالی دنیجم بی و استوانک جه استوانین روج آوا فلاند هنرمندی وال متحف العظماء ده فمعناته هنر ما هبی چاو هنر متنه یعنی ابي مثل بلندیه براستی جه هنر کردی هنر گلی کی زنگینه لید بیام هنکی ام خوب خودی در کبن اون مسئله ازی ام هنکی به تاریکینه هبی وتشی کی باش بی يعني أنا بانجا تجي أميدن خو بدن هف جحمو هنرمندن كلاكف بسكنن آلي كاريب هف رابكن جبو بجينن تشتكي باش جبو حمو ملتي خوجي يعني بيجم إنه أزي ناف هنرمندا ده هاي أبجي تشتكي ناهي لي هنر بيش كافي ليش هاب حسدك بالعكس جو مسألة أم بينا كوكيد نافرة هنرمند ده هبه أبيا تشيكي باشه بشرنجي تشيكي باشه يعني أفدبي إسرائيل من بيج إيفي خواشتر بي يعني أفي كليبي مش إيفي خواشتر بي بيش تخينن خوا أبيا أف حربا بخوا خوش أف جنگي قد نافرة هنرمند ده أبيا تشيكي باشه يعني أما داويجيش هاب حسدك يعني بلكي كلاك هنرمند هواري من هنا از جوان رئيس حرمتي بجوان جار يعني از هنرمند اجي حسكن بشكل عام يعني فلا استخازم انه قال جي هنيك الوان خدي در كافي تجي فلان هنرمندي تنكون يجي حسبكي دنجي وين باشا ستايلي وين باشا قوتني وين باشن استوبي قوبي دسترينا باشا ليكي دنگو هدار كبر او جي يعني يكي دن يكي قوت جي حسكي اما بزماني كردي يعني ما خواب قالك نيري تركي دو داريت كن وعربي داريت كن وموسيقى مي كردي جالك زنگينه يعني عربان او كسي هون النافدار عربان وكان بين سوريا سما فخري ج كردان الحان دزينه يعني هاتي شمال صابان برنا جالك هنرمندي هون كردستان الباشور يعني جوان هاتنا دزينه برنا سراني وان قوتنا يعني قالك هنرمندي مازن تركان و فارسان هنر كردي برنا دبي جو ام جي يعني بخال خودي در كابن ام دارن او تشتي هونه گوجمه هاتنه دزينه به زمان دیگه گوداری کردن ام دارن لوان گوداری کردن ابي تشي کی از دبینم يعني کی ماي دبي جو ام سبب ساكنن ام خو پیش خینن جبر جو ام ببن وراته کی یک راست ما مستعانا بيجن وك هنرمند فيروز قال لك نافداره أنا وقتي ديروكاوان موسيقى بخوينة تبيت حسي حمو موسيقاوان جي كردي برنه جي تركي برنه جي أرمني برنه جي يوناني برنه يعني لي مخابن أنا أو نافدار بنا موسيقى مجي كردي كسبانا حسياي وائل كفوري قال لك إسراني خوب جي موسيقى أو برن إبراهيم تطلس برنه ديانا حداد ويجي حمو موسيقي كردي برن استران قوتن أب استراني منه يعني براستي ايما نظام بلكي ملتي ما ملتي كي فقيرة كس لي خدي درناك في جبروي أم نكارن حقيقة جوان بستينن يعني بس ايما مدو خازن وقت بين حقوق النشر ومحفوظ هجر هبن ديروكاوي إسرائيلي هبه ديروكاوي موسيقى هبه تكاني الوان جليد فكي وتكاني حقيقة جوان بخازه تسرانا خو فقرينه راستي راست ويعني تشتي نبي يعني ايه جرينجو دبي بمجاري مدام قال لك إسرائيل من هذا روجي هيرو يعني روجي هيرو تداري الموسيقى كهندي قداري تجد أغاني هندية باكستاني بنغلاديشي يعني ام بيجن موسيقى تركي تزاني تركية موسيقى فرنسي تزاني فرنسية انجليزي و عربي و اما كرتا امان دابونه ام هر باجارك هر هرمك هنرمندك ضد تلوان قداريت كي حتى تقوتنان قداري نكي تنزاني اف كردي لعربي لتركية نزاني بيجر بعربيس خلط بكاتي ناب هذا ابجي تشيكي يعني نها جميل هورو دنگی وی حتی گوهیت ادبیزن بس اگری دنگوره تا تزانی ابیا کردی جمیل تزانی تشتکی کردی رسنه باقی خد تزانی تشتکی کردی رسنه یعنی شاکرو عایشه شان شاکرو میرم خان کاوت آقا گل ابا تزانی موزیک کردی رسنه یعنی افجی واندابیه یعنی ما خوابن افجی واندابیه لموزیک کردی رسن نما کس خودی درد کبه چیه وان دابی یعنی افجی ناف دستی مدام افجی تایبت براسی
رخنیم خود به بیتره جی ام هنرمند بکن دبی گو هنرمند و درفته و نکن گو او موزیکا کردی هان رسن وان دا نبی ام نابین فلکلور ام دبین گو استرانجی برنگ استران نوجن خودی اما و استرانی در کفن خودی در کفن استران چه کرن هنرمند ما لی خودی در کفن برنگی کردی بستره نه برنگی ترکان و عربان و فارسان بستره واجی یعنی کیمایا که دبی گو ام سر به بسکرن دبی گو وان دا نبی یعنی دولت نه موزیک وان داد به زمان داره روز بروز واجی تشتکی گله کی یعنی براستی بر و خرابونه داره از دبی ام دبی سر به یکیش بسکن راسته ام هیوین ام جی همو سرانین ما کس يعني ندزي جي هنرمند من يعني حقيوان جي وندا دبي وقته سرانا دبن او دكفن سر شانوش خردستين بي سراني ما يقول لكي قزنج دكن وهنرمند مل دره هاند سكني راستي بله راسته الي انا مسران بدنج ببيسن سرانا از ناخازم تاني بحسب استاني جمر بكي هجر چروك كوي هتايبت هيا كلام ما مستم براسی استرانی از ناخوازم مش گوتون آوازی مودی استرانچه که رسوسلاوی مش بویجی ننها مجارا من یعنی از مثال بیدم یعنی استرانی از ناخوازم گلگا گوتی گیب ستایل کی گوتی مبرنگی کی گوتی نه وک رنگی وانه مبرنگی کردی استرای کردی رسن یعنی انو تلگوداری کی جدور داد زنی بی اب موزیکا کردیه گلگا دن گوتی عربیسک خستنا نووا گلگا خستنا نووا برنگی کی جدا هاتی گوتن لیم برنگی خواه گوت برنگی آشتی برنگی کردی مگوت از بیجم استران وکم گوتیش گوتن آواز مودی استران چه که وکیدن از نکم چه کدن اضافه بکن بلکی که عبدالباقی البندی تمام أنا جهداري إسرائيلي بكر
سپاس بار سیپان سروی سانی تجمر پیشکش کری و به ابسترانا کسی زنی از تعلیق هم جمع خوانا بینه بلکه گلک هنت خوازن تعلیق تجی نابینی و اجی نابینه تدین ها مبهر رد گود از گلک سپاسیش بو کسی گفت مرا اجمرا آنها تعلیق دکن از سپاسی ها مان دکن ام جی لیبورین دخوازن جی تماشوان ما هگر دخوازن وا هبن و ما ندیتن ام لیبورین جوان دخوازن و گلکی سپاس جبو تماشوان ما اگ مرا مانه حتی آنا و حتی داویب مرا بمینه گلکی سپاس جبو تماشوان ما و رز و سلاف همو ملتی ما کردار روش آوا لهندر و لدروان و لحر چار پارچین کردستانه ما مستا ايما ما تشتك يعني مديد اسراني تدا اسراني تدي اسراني كردي نورمال تنبور تذهبي يعني خلاص اي من وقتها از اسراني كد بيسم تنبور تذهبي ازام اب اسرانا كرديه لقيت تستايل كينو تخستي اسراني خو دفك او جير بيجن عربونا يا جيوك مثلا دربك دبرا سدم چیه تاف گوهارتی يعني اف اشتي تخستي موزيكا كردي جج موزيكا اب آلات ليتج دفرندن آني تخستي يعني برنگكي نو تسراني خود درخيني جملتي خورا براستي ام بين ايل هناك بين عربانه هناك بيت تفك يعني قال لك هريمي ما هناك برنگكي بيجن اسرانکی منی دنیا های سرود عشقی او گوتنین باهوزن او تنه لسر ایل دافی ام کوبانیت بین ایل دافی یعنی عربانه او بس تنه من از گلکی دنگی ایل دافی از حزدکم یعنی از من نزیکی خود که گلکی نزیکی منه بلکه باندورا سوفیتی تیده هبه ند آلی دیدی گان فرساش نکربا باشه تبخو گود کرم يعني ند آلی اولی دا از هنکی دوری اولانم رزو سلاوی مجبو حر اولی لهما از برنگی صوفی گوتن نیزیکی منه يعني بلکه آلتی ام بین ایقاعی ایکو لید که بن دفو ایل دفو تشتیوا جیانی من زارلغی من تنی بیری من تشتیکی گریدای منه گو از نظام چی يعني تشتكي بخب مغربة يعني از ما مستضيفي وارد تاقوت بكم زاروكات تدا تناف مالباتا خدا يعني بندورة تدا حمود ديندار بو أري بابي من صوفيا بقى أوجي صوفيا و دنگي وجي قالكي خواشة دالي أم بين تشتي صوفي دا تشتي دنگي وي قالكي خواشة بابي من بلكي باندورا وجه المهبو از نظارم يعني بيجن مولد شيخ كوم دبون مولد شيخ دكرن دستران ند گوت وی تشتیوان ند گوتن لهما جارنا بخارات خواند يعني برنگی خواشت خواند يعني دنگی خوی زلال هبو بلکه او باندورال من هي يعني بلکه تشتیگی ولی اما از بخارج آلی اج صوفیتی حزدکم تشتی صوفی از گلکی شی حزدکم حتی نیگو هلبستی صوفی ملای باطی احمد خانی ملای جزیری از هلبستی وانجی گلکی حزکم از گلک از خودت دیبینم يعني قابل از دیگه هدارت که من تیر دیگه میشفاعت که يعني بلکه ابج باندور بیتشتی هبش بر بیهاوی از قازم آموره که وک ایل دفه يعني وک بین عربانه چناویلیت کند دحمو استرانی هانه و اسید و بشتار تیر رولا خواهده اویا صدمه يعني وکی دلت صدمه بیتنتنی بس براسي يعني رنگه كينوية تخستي انه و موزيكا خو وستاني خوش دركتنا يعني قال لك خوش دركتنا بي هنري كردية براسي اويا كردية رسان جكافن دواني بو يعني فرنگي بو بله قال لك اسباس ام هيفين نحموه نرمند دمان يعني تشتن نو تاخن موزيكي ليه بس بلا دوري موزيكا كردي نبن تايبتك ابدبين بلا تايبتا كردي موزيكا كردي يعني خيابك ايش عالم era وقت يقهداري بكي انه اف موزيكا كردية اي من وقت اسراني كنت بيسم رنجي تنبوري تيدا هيا از دبيجم اف استران جوج مقاماتي كردي برنا اف استران جوج مديروكا كردي برنا تدي قالك مقامات هنا او مقامات بكردينا بس ليه مخابن كس قال في مقاماتنا ناكي
يعني براستي مخابن او الهرمين براسيل هرمي عفرينه قالك واتشتاب كارتينن ام بي استراني هون في الغلوري يعني حتى روجي هيرو در روج آوادا العفرينه استراني هون في الغلوري حتى ري هيرو هيا وحر ماليدا هيا وحر ماليدا زارو كوچوكي مزني خوش حز كنو حتى البر يعني ام بيجن البر استراني في الغلوري دكانم بيجرين ودكانم برخصن هر تشتاب كن اف تشتاب تشتكي گلكي باشه طب تا کوبانی جا افتشته هیا مسئله استرانی فلکلوری او جهین لسر سکین خودی در کتنه استرانی هانه بطایبت یعنی هم بیجن ایک گله که کفن وک دوریش عبدی وک مموزین گلک استران هنه لالی جزیره فاطمه صالح آقا وان دبیجن یعنی گلک کتنوانی هنه دبی گوانش بیرنه بن یعنی ام زارو که خواه کنم فیری واتشتانا بکن زارو که مر بلکی نها گوداری کن بی اف چه گودارید کنه اف چیه نه دبی زارلغی دانها زاروگی که چیک اتم از یکی دیم نه بیو زاروگی خوی بچوک دین هین بچوکن وانا بدنگی جمیل هورو بکن برا رازن بدنگی باقی خد برا گداری کن برا رازن میجی وان داوره چاندن هر مزن بون بوان مزن ببین یعنی اب مبدا ادبیم الجم من هيئة خازم الجم يعني هر کس کنه به وی تشید هندر وی زاروگی ده بچینی حتی گو امکانه بن لسر موسیقی کردی ام خودی در کبن حتی روزی که دولت که مبخیر چید به و هنگی حرم شوارا چید کن برا بکن راست اجی دنگی خود دم دنگی تا و آرمان جا مجی جوی پروگرام براستی اوه أنا أم بنابر بنا زاروكيد مادة شن مكتبي ألماني أم ندجي إنه زاروكي ما بعلم حمو زمانة ليه تشتي تايبت جبوما كردا وقت زاروك وقرين مالي بكرمانجي بآخفن بزماني دايكي بآخفن زماني خوشبير نكن وقت أزي التلفزيون زاروكي خورا بيخينم بلا تلفزيونا كردي بي بلا تشتي كردي حس بكن يعني براستي نظام أف تايبتك عفريني شي هيا زاروكي ما أنا يعني بردفو زرني أم قالكي كيف خوش دبن وقتي دفو زرنا قالكي كافنه بس أم قالكي كيف خوش دبن وقتي أم دبيسن وقت دبن حال الطرب مرتشي دبي أم دنجي جميل هورو دبيسن استراني وان قالكي كافن حتى نهاجي هنرمندن ما يعني أي ندر كتن دي سوي استرانا دبيجن أم هيفين حمو هنرمندن روج آوا حمو هنرمندن كل وقرن استراني خوبري دوباره بكن نجبو تشكي جبو أو زارو كدمن لأوروبا بلا وندانا بن كاربن وفدينا كنبي جن والله ديروكا ماي موسيقى يعني نم قاصري موسيقى جيهاني نا موسيقى ما قالكي زنجينة وقت تزارو كي خفيري في موسيقى بكي وحس بكن وببهيسن براستي بولاتي خفاج تنقريدان بزماني خفاجي تنقريدان روجك جروجا جواكا خو كرديجي درنا كفن ام هيفينا يعني قال لكي تشتكي جرنجة جمال باتي خاصن جدي وبافي براستي ما ترسينك ما يمزن هيا ام زاروكي مال اوروبا ونداببن اف قال لكي ما ترسينك مزن يعني قال لكي ام سرفيتشتي بسكنه بله راست مو كردين ما كرم كما مستعد قاضي تشكي بيجي في وارده نعم بس متخصص از بيجم تديما قلق قوت يعني ام بيتر خويا بكن زلال بكن ام قوي قوام بيجن ام طبيعي ام سر زاروكي ما الى اوروبا يعني ام بيجن ام السر ايه وليد براستي نهاد وقتي نهاد بلكي وقت مرة من كان بو خافيري زماني كردي بكرا من كان بو يعني دبستاني ما تنبون ما مستد تنبون ما بدزيدي كر ما نوير بو ام دركم بزماني كردي تشك دست ما دابا يعني هلبستك مرض هاته قلتن ام دبرن زنداني وام تحقيق شش مهاج بلكي ام تحبسها دمان روجي هيرو زاروكي ما ما شاء الله اسنا زاروكي براي موان هنا لكوباني جمرة دنفيسي بزماني كردي از بيقي از كردي جانم از نيرو تو از برمان نتشتاكم از كرديا قلقي زلال ورسن يعني هما الليفر ام تخوازن ليفر لأوروبا جي سادي هما 25 حطاني بينجي برا خودي در كهن ما بس ما أفو يعني هم سر زاروكي برتبيشنه كلام ك نا براستي يعني نبس إنه في تشتي نفساندني
جواكا ما كردي لسوريا يعني حمو تديت جيرانيتا مالباطا ما مرفيتا حمو كردي دا آخفن لمخابن لفر مالباطك تاني دباجاري كده زاروك درت كافي دروا بزماني كدن آخفه يعني زماني دايكي حرجار نابيسي حروج نابيسي أفاشي لسر دي وباف دسكنن حتى وزاروك خفيري كردي بكن جارك ددواسس يعني زاروك دس جي بردن براستي وزماني خوش بير بكي أم هيفين يعني استعمال دا في زماني بلا لأوروبا أفجي بروبليمك مشكلاكش مرة لأوروبا يعني تتزاري فيري زماني كردي بكي خبر واندي جبو زمان هدي تميل دربانه المدرسة دناب آلمان دانه دناب هر کسی که جان در سوئد سوئیسرا نروژ بريطانيا يعني نكون خبر زارو كنت بستاني كردي جي تنانا اجبر بيهوي تجي نيبوشي شغل وكار يعني امج قالك البيدري ام و استنگی وانی دی بینن گلک هند بی ام نبوشن ام نکان کار ما هي يعني ام نکان زاروکی خوب ببینن زاروک روز بروز زمانش دستان داره يعني افجی مشکلات که مزنه گو باو ده وقتی خوبوش بکن گو زمان دایی که زاروکش بیر نکن چقاس به بلکی باو ده خو گلکی نابینن حتی عبارت لکاری و تفدگری تیمال زاروک رازاینه و بلکی دروجن داوی هفته ده هفته یان دی بینه یا نابین افجی مشکلات که براستی والله قال لك مترسينك مال سر زاروكا هاي زاروكي ميل اوروبا براستي از قال لك دق حرم وقتي از درباسي مالك كردي دبم از بينم زاروكي وان بتوچك بالماني بهفراد اخفن راستي اوجي مخابونه يعني قال لك مرا خمجين دبي زاروكي تبتوچك مال دا تكرد وبزمانك يدند اخفن از نتيجي نو زاروك بعلمك لي بس دمالي دا بلا كرمانجا خوش بير نكن از هوا اب هيفيا مايو هيفيا حمو جرك ملتي مايو كرد لاوروبا هبدوش بير نكن وقتي از بيش كفم از زماني دايكا خو بيش كفم دسوت سالجي الاوروبا بم ديسا جمرد بيجن تو غريبه ابنا باجا اصلا داره ایوا چما از زمانی خوش بیر بکن چما از ولات خوش بیر بکن از برچعوی خودم پیش روزی بلکه از روزه که وگر مالات خو راستی اكيد اري ولات خلقي سيرين اللي ولات شيرين ترى راستي ولات خلقي نوبه مرون از بهيفين كل كي ام تبغرن ولات ام الكوباني العفرينا بريندار القامشلو الكرد تبعي كردستان ام واني جواتك وقبه جواته ام بهدر الرونن افجي هيفيامي باشه ما مستا پیش روزه تا چش خورا حاضر کری تی پیشکش بکه تی پیک بینه براستی گلک هیوی من هنه گلک خون هنه حاضر کرن تا شخورا دانین تی چه که پیش روزه دا نه وقو مگوتین ها يعني دست بيك هذا بروجي من يعني من استرانكي من نهاية حتى ما هكا دند مهدن وأزاي داخمة استرانك هي أو نهاد بيش روج البيش منها يعني أو استرانا حتى خلاص بسرا أم بيجن بروجا كدن هي كرت فيلمك البيش ما هي أم بلكي أم كرت فيلمك شيء كان آنگاه امکان فیلمک دریج اموجی چی کنه اوج درفت هبی براستی ده اوی مدا بود پروژه مدا بود على اساس ام بیچانا لعالی بوخمه ازو در هنر جنگ و شریف اسراف ریزی مجبوی ما فکری خب هبرا کرن و ما ویدیو جوان اوجی میرک استعداد خواه کرن گو از حاضرم گو امهرن عزیز کریم موسیقى تصویری ویجی حاضر کربین گلک هوال هوا ام جویان وعلى أساس أم رابن فيلمك يشيكن فيلمك دريج بو أفيا نجي جي فيلمي هنا كن آم قوتية كدم بو تدي كورونا شي بو وجو نهشتن يعني قو حطاني قو أم جويرا وشيخال بشرا قوني كانوا بين كاري قون كي بكن بشتي كورونا وني بكن ها مساكين نادا أو حتى قو أفروشي كورونا جهر دارد كابي بشرا قالك بروجيل بيش معنا أما إن شاء الله قولي دلي کسی گو به هیوی منه و کسی گل مگو داری دکن و کسی هاند خوازن تشتی خوش ببینن ام به هیوی نه ام هنکی جوات تشتی گو خوازن ام بواندن یعنی افرو جانر پیش مهنه براستی
ام جهوینه اف کرونا زو خلاص به همو کس وگرن سر کار واری خوا تندرستك باش جملتي مرة ام دخوازن بلا هاي وان جوان هبه جبو كورونا جو دور كافي ما مستا آشتي كلام راتي سر چند هونه سر جواك تي في قوتني تو داوية تتخوازي بيجي گوترم من داوی از گله کی دست بی کتا سپاسیات و سپاسیا با وی سیپان دکم گو و اف در فتا دامن و براسی با وی سیپان جی گله کی تعبی پاش کمری دوار الکوالیس و عرب بیجن او جی گله کی دواستی سپاسیا واد کم گو و در فتا دامن سپاسیا هر کسی گونه حال ما گهدارد که ایهان گو ما تعلیقات وان بنگراندی جبر گو براستی ادریاس کای برانا از بورامه از تشکی نابینمه از گلک و سپاس دکم گو وقت خدا ما حتی این حال ما گوداری کرد و از لیبراندن اجواد خواستم اگر گوهنه کیمایی هبو راستی از نیل مالم جی از نهات ما هم برگه من یعنی من کام بود تشتی هانه گون خواستم بلکه هنک تشت هنم جبیر کرن گلک ناو هنم ناو نکرن هوال لما هبون گلک آلی کاریب مرا کرن ایگو مناب وان نگوت نبرا ببورن ای هانه گو گوری نگوری دلی وان ببراون او جل ما ببورن یعنی از سپاسیا واد کم سپاسیا هر کسی ما گهدارد کن جواک تیوی از بهیبی ما پیش روز جدا ببه روپلک مزن قناتک عزمانی ام گشکی خودی دا ببینن و هر وها ام ببینن ما مستا آلماس تشی برنگی خواه وکوانی تن خوش لسر شاشه خویا بکی و گلکس باش بویوه جبوت اجي سباس تجدد لي تبدا هاي برسنت هبون مجتنا برسي تتخازل سر بآخوه يعني براسی آنها تشتک میجی میداشتنه بلکه پشتی هم بگرن بیا او مچه ماما نگود انزانم دل سر مرا داره إذا بلكي برسن هاتن بيراتا مجتنا برسي تتخازل وي برسي بكي وبخو برسيش خو بكي وبخو جي برسي واخو بده بس از خواستم تشتی داوی بیجم تگو استرانی داوی لسر ام تشتی بیجن لی ام پی کلید کن تنهاج مرا گو تگو استرانی کوبانی سرانا ما داوية أنا أم جهان داوية بروجرام خو و آره آره تمام كده او استرانات تدي از هني كورتي سرويج بيجم او استران كي هبت بوج قلتنو اوازين باهوز شاكر آواز به مصطفى حسين ايگو استران بيجن مصطفى حسين آشتي شاكر روكان عكاش لابو رزيمش بو ماموستا روكان عكاش ماموستا مصطفى سلابو رزيمش بوان ابيا للسربي استراني ما تخواست تشتكي امشي بكن جبو کوبانیا بریندار یعنی ما تشتک چه کرد ما پیش روزه هر وها کار من لسر حریم کردی لسر همو حریمانا ام تشنه چه بکن ام گوتنا دایی بود تشتک الجمع نمو بلکی تشرابك من قوتي وري بيرا من هاد شكل برام ذاتني تمام گلک سپاس از هنرمند میدلال هنرمند آشتی ام هیوین تجار بدنجی میوانی مبه و ام لیبورینش همو تماشابان خود خوازن اگر ما تعلیقاتی وانا دی من کادی وان وگری ام لیبورین تخوازن ام هاتن داویا پروگرامی ام خاطر خوش تماشابان بخوازن و امی دیسا می تماشابانا جی بگرن و امین هاجی گهداری سرانا کوبانا ما امی گهداری وی بگه و خاطری و سلاوورش همو تماشابانا سپاس ما مستعشتی سلاف
تمام ترخمني وكروي يرامني تريد تمام ترخمني وكروي يرامني تشافاني شهلا وندي حسنا يوسف زدتري تشافاني